Hello guys, this is Donor Actor and welcome back to the Phrung Kaham channel. So, okay, pagi tino chunchi nai lekna video sta. Tini bob duso ka rono pnu nai break ye Aadhar Card Status check kya nai online. Mamani topics note se tini rono bob duso pnu eri nai. Inke chunchi ni Aadhar Card tas namri pai muni ya go ba chunchi ni Aadhar Card updates ke pai muni ya go hasinke. Chunchi ni Aadhar Card tas namri mo ong deong ha ong ya ko ba chunchi ni Aadhar Card updates ke mo ong deong ha ong ya ko. Abono siya nai ni bob pando chu online do yo chini Aadhar Card status check ke nai mo tongo chini smartphone bai. Inke online Aadhar Card status le break check kya nai dina rono pa ha bob duso pnu eri nai step by step. Now videos na rai samo chingka tho yan jora nai tonde. Ketro channel so subscribe ke koni tasike subscribe ke di trebo dei samo chon videos ro discount po mai so ke ni bob pando. Ke phadi to chu nai le negrana break ye online Aadhar Card status check kya nai tawa ang rono mobile screen no tuyan pnai ro nai tonde. Aadhar Card Status check hone ni bok pandawo tawo chumpula chini Chrome browser ma thanai bono nai nyuk nai ten Chrome browser ke no phono ni jan jani Chrome browser khosari di no ni smartphone no inke tawo am boro click he bono khosari nai ke boro click he ri ha click he pa ke chung boro ma sui nai bo search box so boro ke no obodi ke sui di UIDAI waida in sui di basu sui pa ye bono search ke ri di inke tawo bono search ke ri nai jambo tola go mo click he ke bo go mo click he ri ha click he pa ke chung sama nai sui nai inke nai di boro bodi ke bangma site phainai boro on rao buktio thangnai inke jangbo saka thauni bo waidai Unique Identification Authority of India Government of India be ko tongo bo saka thauni site do rao ma thangnai inke phaji to chumbo saka thauni site do click kerina ke boro click keri ha boro click hepe ke chungsa ma nai sinai inke nai di tawo chi boro bodi ke page phayo boro ke tawo ke chung Aadhar Card Status check khoni mani bo pandawo Aadhar Card Status check khonima ke mungni process tongo muhama ke ongha je bro Aadhar Card ta bupai dui ke onai ro bro ni bo pandawo bro ni Aadhar Card onde ongha ongya ko status check khonima muha tongo inke tre kya ke bo je bro counting already Aadhar Card bupai ha bupai phi phono bini yago bupai moni yago Aadhar Card mai khop moni yago bini Aadhar Card do mungde chayan thang ha phani mungde chayan tha ke date of birth de chayan tha address de chayan tha abudi ke chayan tha mono uchi twas nam rimo updates ke nam rimo abo mani status check khanima muhat jomau ke mungnoi process tongo status check khanima inke tawa ono no bo video so mungnoi ni pnu eri nai inke phaidi taw chumpuila muhamanos kaunai le negrana je Aadhar Card ta bupai dui khane role break he no ni Aadhar Card status no check khenai ne tawa ang abnos kaun rono pnu eri nai inke je Aadhar Card ta buri pai dui khane roke noket mama khenai nro je Aadhar Card ta buri pai moni ya go no ke ha enrollment slip no no huyok na Aadhar Card buri boni lekha inke abo Aadhar Card buri moni lekha wo no ni enrollment number aken ro Aadhar Card buri mo date time paha aro enrollment slip on ro mainai inke abo enrollment slip on na ro naye no ni enrollment number bai ke ye no ni date time ro stawie na ro no ni Aadhar Card status check ke nai meyo no ni Aadhar Card onde ha ongya ko siaw na ni ba pandawo inke phaide tawa abo le break he nai onai tawan ro no pnu eri nai inke abo nai onai ni ba pandawo ke road mama ke nai jangbo nai de bo get Aadhar hin tongo bo sa kathawo bo get Aadhar moni bremo bo tolawo nai khlaidi bo ke ha check Aadhar status hin tongo bo check Aadhar status mo bona sa zoom ke nai no na nai dibo check Aadhar status hin tongo bo check Aadhar status mo naro click ke mari nai ke phaji taw chung boro click kerina ke boro ang click keri ha click he peke chung sama nai sinai inke nai di taw boro bodi ke page phai ha boro ken ro tawan rono phno nai boron ro bo pore nai mekna breke khya nai process boro po sui pai tinyo inke boron ro ni enrollment number ke 14 digit ka wo jamawo bodi ke tonai 14 digit ke no ni enrollment number ro mas tonai inke abuni pai ke na ro photo buri mon ro Aadhar Card ta snam rimo abuma date time boron ro nai mari nai inke boro breke ri nai tawn ro no for example boro soi phno nai inke jan to law phaiklai de jan tola phaikle ke nai de boro ke noi line tongo boro suyonima no inke bo poila sakani boro skang click hede boro click hepe ke boro ke noni enrollment number rao stawi mari nei noni enrollment slip on nai ke taw for example ang no boro soip no nai enrollment number ke jamao thai chibri ka nai 14 digit ke taw for example boro story nai boke enrollment number ha modike 14 digit tonai inka abo pai ke enrollment numbers to pai ke ro Aadhar Card ta snam rimo abo somoi date pa ha boro staw mari nai ke taw bono sa zoom ke nai bonai debo tolaw calendar symbol ke to boro click heri de boro click he ke nai de boro calendar khosa phainai inke boron ro bukti tal bukti borsio ro Aadhar Card updates keri ba Aadhar Card ta snam ri aboma boro select ke mari nai di ke taw for example may ang ke bo may yo thanai
bo May click ke ha okay date ke bo 10 okay bo 10 select ke ha okay 10 May 2021 ha okay bo pai ke time select ke nain bo pandawo jang tola nai click vidi bo nai di bo gore symbol sta ke tom boro click ke ri de ke boro click ke pai ke bono sa zoom out ke na okay boro naro time select ke di boro msa time sa abo pa ha boro noni enrollment slip on naya so irding ke taw for example 22 okay 41 18 ang bo stop pai reha stop pai ke bono boro click ke ri de okay nai de bo date month time pa ha boro bodike no nai ke bodike sui pai ke jan tolawa bo nai de bo captcha verification code bonon ro same to same boro stop mari nai bo sa ka bo nai de 338a ai be ko tong ke bono boro nro story de bodike story de stop pai ke jang tolawa check status mo naro click ke mari nai inke bo captcha code non ro sning yang ke bo refresh ke lamayo refresh ke captcha code slide lamayo nro kahma ke sning memo ke bo refresh button na click ke inke bodike sui pai ke bodike non enrollment number date month time pa hari pai ke bo check status mo nro click ke mari nai inke bo check status mo click ke nro thingyo nro ni je Aadhar Card tas number phone no mobile number ibimo abo mobile number wo naro thingka OTP phainai abo OTP stoya naro noni Aadhar Card ta status check ke nai meyo inke boke Aadhar Card ta buri pai ri khonai ron bo pandawo inke taw khetre moha ke chung nai lena Aadhar Card ta already buri pai ye yago mohasu chayang mon bo pandawo mohasu kromon bo pandawo ochi tew ha update kes namri nai role break ye check ke nai nai inke bro mathanai nrau ke taw an ron khonai bo no back ke phaira de bono back ke thangrana ke bo home page ochi phai phi ha inke taw ke chung nai lena je Aadhar Card counting already tongpai nai role browni Aadhar Card tre weha updates kes namri mono abono breke status check ke nai ne taw chung abono phunai lena ke abono nai ne ba pandawo je already Aadhar Card number tongpai nai roke roke broma thonai roke noni Aadhar Card updates ke mo status check ke nai ba pandawo jambo tolaw nai debo update Aadhar hin tongo bo second option inke borowo bo nibre mon roke bo tolawa ma thonai bo nai de bo tolaw nai de check online demographics update status hin tong boron ro maha nai inke phaide taw chung boro click herina bo check online demographics update status mo ke boro click heri ha click hepe ke chungsa ma nai singnai ke taw chungsa nai singrana inke nai de taw boro bodike page khosa paya time phone de semre se arpho boroke je Aadhar Card numbers counting tongpai roke noni enrollment number date time rolen roke stop to ni nausia inke boron rauni ritni namoke boro only noni Aadhar Card number boro stop mari nai bo Aadhar number mo ke boro tawang Aadhar number story nai boro noni jan Aadhar number no story de general updates kerimo abo Aadhar number no ke tawang boro aina Aadhar number story ha Aadhar Card number stop pai ke jang tolawo chung mama khenai bo naide keha captcha verification tong bo captcha verification mo nrau bo same to same bo captcha code stau marnai ke taw bono stauri nai boro b m thai to ke tos te ke ste abono stau marnai x okay m bo captcha code nyang ke time hunden ro bo refresh button no click ke bono slide lamyo ke stau pai ke chung bo send OTP hin ke tong ad naide Aadhar number stau pai ha inke bo captcha stop pa inke bo send OTP mo click ke marne bo send OTP mo click ke pai ke noni Aadhar Card be mobile number link tong mo abuma wo ke ha OTP thana abuma number ke phaide taw chong bo send OTP mo click ke rina ke boro send OTP mo click ke re ha send OTP mo click ke pai ke noni register mobile number OTP phainai inken ro OTP mai sopai ke OTP no jang bo tolaw nai debo ke ha enter OTP into bo enter OTP mo nro boro OTP story de OTP stopai ke bo tolaw check status into bo check status mo click ke naro noni Aadhar Card status check ke nai meyo so guys tinini videos le baso no nro bo videos sa samuchum ro mai hasin ke videos no like ke de ke tre channel no bo subscribe ke ko yeta hasin ke subscribe ke de tre bodi samuchum videos ro biskongo mai so phime ni ba pandawo ke chong biskongo ma lephina tre bodi samuchum videos so no videos na raisa mo ching ka thaw yan jora nai to mon ba pandawo nro joto no khakchanga